Zvane, jesam li s ove strane? Dobro, ovo ti izgovara. To je prvi, ja. Vi ćete dobro, to da možete s tim Just once in a decade, in a lifetime maybe, the world of entertainment is disrupted and utterly elated by something entirely new. Good Lord! It could be the script, the presentation, the players, or a combination of all three that team together to transform the ordinary into the original, to emerge with something completely different. And now for something completely different. Keš kume. Plastenik, koliko za plastenik plati? Pejte mi nešto. Dobar dan, kako ste? Evo nije loš, kako ste vi? Nikad gore. Će izađi na televizor, a? Će biti na televizor, majke mi. A kad? Lepo grad. Kad? Evo! Lepo. Snimanje neko. Pa se traži kao, znaš. Snimaju neki. Znaš, serijal snimaju. Sad ćemo ići ovaj far ovako. Tu su oni traže, mi idemo far samo ovako. Ovdje se na kola gore se vozi. Može da ga provoza neko, stvarno, da zanim se ništa. Pa te. To će biti žane, dole, evo ti može da ga provezi. Vodit ću tjera na motor da prođeš. Sad ja ih sjediš kada provoziš samo to. Oni povozaš se značajno. Jel vi išao na selo tamo? Da. A da, Banac. Vidim, brate. Čekaj, samo da završim ovo snimanje, pa ću da onda kada vidiš zoom. Evo ti gle. Ono tamo ti je Belegiš, ovdje su ti stari Banovci, ovdje su ti novi Banovci. To gled, zađi vam. Čekaj, ali prišli, bačo, nije, ajde, pali. Na kurbu? Kako? Dole. Ajde, Jak, čekaj, udaram i u ovo. čekaj, ja ću. Ajde. Cim. Gas. Gas. A ti možeš gas već. Gas. Čekaj, gorivo. Po motor ide, bre. O, bre, šta po motor. Kao bajk. Stisni se, jače. Slušaj. Cim. Cimeš se, na. Pogoreć ti ja. U drugu. Cim, na cim. Čekaj, gdje ubacio? Doza, brate. Doza prevarant. Ide tako da... Da, brate. Koji ni to zna. Šta ga baba zna, bre? Baba zna šta je joint? Ne, šta, bre. Baba zna nešto. Babika, jesi varila nekada? Jesi varila? Travicu. Travicu, znači, slušaj. Bosevo kukuruzu. Jesi bijela mlada? Makiva. Oni su samo pravili kolopce od toga. Nije. Baba je čupala zaperke samo. Moravila kolop zaperke samo. Kolop. A to ti je kočnic. Znate kako Vladu zovu ovdje u selu? Može, evo, ne treba nam kamera. Ajde siđiš od motora.
Držim, brate. Ajde drugu, ovako. Ljudi, treba nam kamerman, nemojte Treba nam kameru da snima. da završi. Ajde, sedi mi. Odamo kad tamo. The world of entertainment is disrupted and utterly elated by something entirely new. Good Lord. It could be the script, the presentation, players, or a combination of all three that team together to transform the ordinary into the original, to emerge with something completely different. And now something completely different. Mi smo nama mjesto zauzeli. Na jednom to. Ajde pogureći. Ajde pogureći drugu. Ajde drugu. Pusti kvaču. Ajde. Pazi na kola. Znaš kako se pusti rezerv? Inu pusti rezerv. Pustimo, sinu, palimo motor. Elizane. Pusti ga. A nije. A neće, presav goje. E, ljudi! Kamera. Tiho. I akcija. Ništa, ajde ponovimo ovo.